Kulubamba. Ono kulubamba onda manani sana. Bwana. Mimi sipendake soda wa kwenda na gusa sipendake vile. Keba nayo. Keba na bila kwa kusimba simba yo. Au yamaliza kazi nuwezi ndio unagusa vitu. Ya dui. Bali acha masasi. Leta. Numu mungatabiri wai ono. Tala, mai yangwa. Wai mwetane twele ono. Tuisha kamata na vitu yabo na magazini. Juzile na magojoza mupi. Uisha vala funga safe. Yes, twongeye kubasuhuza rero, twongeye kandi kubaha ikaze mwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye, ngira ngo mwamaze kuba tayari mubibona ko twinjiye muri update, twinjiye muri iki gicamunsi tugarutse makuru akomeye cyane. Aya makuru yacu kandi rwose akaba ari amakuru tuje tuzanye, ngira ngo murimo murabibona ko video nazo zikomeje kugenda zica ibintu agahu kahuye n'umunyutsi tayari. Imirwano yo imeze nabi cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo, ni nako ibitendo bikomeje kugenda bikorwa. Ndakubwiza ukuri hano muri Kivu y'Amajyepfo hariya imurenge ivumbi ryatumutse, ibintu birakaze. Bihagaze bite? Aya makuru tugiye kuyabavira imuzini muzingo. Ndabizi abantu benshi mukeneye kumenya uko muri za Minembwe byifashe. Turajiro tubahe icyitwa idonido, tugiye kubaha icyitwa amakuru ari breaking news, na makuru mutasanga handi tugiye kubagezaho muri iki gicamunsi. Hanyuma rero ndakubwiza ukuri, urugamba usibye kuba ruri kubera hano kuri tele cyangwa se hano ku kibuga cy'imirwano bahanganye, ndagira ngo nkubwire ko uwitwa Fande Rugabo, Colonel Rugabo, umuvugizi wa MRDP twirwaneho, we afite ibitero bikomeye cyane ahanganye nabyo, kuko abitwa ba Kongo bahagurutse. Donc abitwa babandi bose bita ngo ni Akagara bahagurutse mu by'ukuri bari kurwana intambara kuri rezo sosiyo, ku buryo uramutse utanitwaye neza cyangwa se utarebye neza ibyo bari kuvuga, uramutse utarebye ibyo bari kuvuga, ushobora gushiduka mu by'ukuri bagutaye ku cyo twita kuri ryahandi twita ngo ni kuri songoye, bakaba bakuyobya, kuko barimo kugaragaza ko FARDC ibice byose hariya rwose ngo imaze kubyisubiza. Ariko se ubu tuvugana FARDC nihe bari byifashe bite? Ni muri iki kiganiro byose tugiye kugenda tubikuvira imuzi ni muzingo. Nyaboneka ntuze gucikwa. Kugira ngo tutajya muri byinshi mu by'ukuri, reka tubanza ko dutumikire gato abadutumye, ubundi duhite tugaruka tubyinjiramo neza. Sasa ku kibuga cy'imirwano byifashe bite? Uwitwa Afande Rugabo adutambagije hana muri za Minembwe, atubwiye uburyo ki abarundi cyangwa se imirambo y'abarundi hari ukuntu inyanyagaye. Ndakubwiza ukuri mugiye kumirwa amakuru tugiye kubagezaho muri aka kanya, na makuru adasanzwe. Reka tubatumikire ubundi duhite tugaruka. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL. Mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera.
turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, hanyuma rero reka twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye bakunzi ba Eugene Official. Ibintu ntabwo byoroshye hano ku kibuga cy'imirwano, urugamba rwakomeye, byageze hamwe bavuga rwose ko umwana arira nyina ntiyumve. Ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, bari kurwana hasi hejuru, bari kurwana icyo bita umuhenerezo. Ariko ndakubwiza ukuri icyo bita MRDP twirwaneho cyangwa se amadubu ndetse n'intare za Sarambwe, ndakubwiza ukuri bari kubatakura, bimwe bita ngo nugutakura. Ahariya muri kira kirere ivumbi ryatumutse, imirwano imeze nabi, imirwano yaciye ibintu. Ninkubwira ko imirwano yaciye ibintu cyangwa se ibintu byamaze kugenda bihinduka, urumve ko hano ku kibuga cy'imirwano rwabuze gica, urugamba rwarahinanye. Ubu tuvugana amakuru ari kugenda tugeraho aratugaragariza ko kuva mu masaha ya mu gitondo ibintu birakomeye. Hari kwanza reka tugenda tunifashisha ibiri gutangazwa n'aba bagabo. Reka duhere kuwitwa Rugabo. Rugabo mu kanya gato ni ugerageje gushyira hanze ibijyanye cyangwa se ibiri kubera hariya ku rugamba, arangije aravuga ati mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye, ati mubanze mureke mwitandukanye n'ibiri gutangazwa n'ibinyamakuru cyangwa se n'aba bagabo bo mu Kagara. Harimo uwitwa Kongoro uri kugenda avuga cyangwa se atangaza amakuru y'ibinyoma agamije guhabura abaturage. Ati urugamba MRDP twirwano basore bahagaze neza, bari gukubita. Arangije aravuga ati Kongoro tombe karabaye. Ese Kongoro yabapfuye? Ese Kongoro yabapfuye? Ndimo ndabona afande Rugabo rwose we ubwe kuri Twitter ye aranditse atwitwa Kongoro tombe, harahiye kabaye. Uyu Kongoro rero mbere yuko afande Rugabo avuga ko ngo abaye tombe, uyu mugabo uyu Kongoro yaramaze gupostinga, yaramaze kwandika nawe mu by'ukuri icyo twakwita Twitter, ababwira abaturage ko ubu tuvugana ngo ahantu bita Mikenke uyu munsi, ati ahantu bita Mikenke, ahantu bita Ikaringi, ahantu bita Irundu ndetse na Gakenke, n'ahantu bita ngo ni Gakenke, n'ahantu bita ngo ni Rumundu. Utu duce twose yaramaze kugaragaza ko ngo turi mu maboko y'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se Abarundi FARDC ndetse na FDLR na Wazalendo, ngo nibo bari gukontorora utu duce. Nibyo Kongoro yaramaze kugira ute, yaramaze kwandika. None ahita avuga ati noneho ubu noneho turimo turategeka. Ubwo ni Kongoro ati abaturage mwese murasabwa korohereza ingabo ziri kurwana ku ruhande rw'igihugu cyangwa se ingabo z'igihugu arizo FARDC, murasabwa kuzorohereza cyangwa se murasabwa mu by'ukuri kuzubaha, ubundi mugahigamira ngo bagakora akantu kabo. Uwitwa rero afande Rugabo nawe ahisaza nk'iyagatereka mbabwiza ukuri, ati ingabo z'Abarundi muramutse mugeze ahantu bita ngo niza, ati muramutse mugeze ahantu bita ngo ni za Gakenke, muramutse mugeze ahantu ku misozi ya za Gakenke, ati Abarundi, ingabo z'Abarundi, ati noneho turimo turatabaza Neva kugira ngo amanuke aze barebe ukuntu bakuraho buriya bucafu cyangwa se iyo mirambo, kuko ngo imirambo y'Abarundi yabaye myinshi, bari gupfa basamye nkurikije uko yabyanditse. Kuko aravuga ngo Abarundi nabo namenyo gusa, ngo banitse amenyo. Abarundi banitse amenyo niyo yanamye mu by'ukuri hariya. Urumva ko ibintu biri kuba hariya, ibitero biri kuba hano, imirwano iri kuba hariya, ivumbi ryatumutse, imirwano iri hariya irakomeye. Ndababwiza ukuri urugamba ruri aha ngaha rwafashe indi ntera. MRDP twirwa no gahunda bafite ngo barashaka gukubita ikintu bita Umurundi, bakamukubita bakamushegesha. Niwe uri gutanga ingufu kuri FARDC na FDLR, barashaka kumukubita bakahagikisha ko yambutse imipaka, bagasiga bashyizeho uruzitiro, bafunze mu by'ukuri Abarundi bose basuye mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Noneho bakazabona kubasaba ko baza gukura hariya imirambo, noneho iyo mirambo ikaza kugira ute, bakaza kuyiba hari ko babisabye.
babahaye rero ngo amahirwe yo kuva hariya ntibayubahiriza. Ubu ndakubwiza ukuri bari gukubitwa. Izi ngabo zari zije zifite gahunda yo kujya ute, gahunda yo kugaruza nk'ahantu bita ngo ni muri za Minembwe, bashaka gufata ahantu bita za Minembwe. Byabacanze byakomeye ngaho rero ibiri kuri noneho intambara iri hano ku mbuga nkoranyambaga yo irakaze. Sinzi uburyo ki turaza kubivugamo kuko urugamba rwashushe none no mu magambo cyangwa se no ku marezo sosiyo. Bamwe barahanganye hasi hejuru ku ngorotombe. Ibi ni bimaze gutangazwa nande n'uyu mugabo bita Afande Rugabo, Colonel Rugabo, umuvugizi w'uyu mutwe wa MRDP twirwaneho. Ubu tuvugana sasa andi makuru mashya ari kutugeraho hano muri za Minembwe. Bamaze kuhasuka abandi basirikare benshi b'abahibu, ariko n'abahibu uburyo ki bari kurwanamo ntabwo busanzwe. Nabwo namaze kwa ngenda mbucengera, narababwiye n'umuhungu wanyu fight yo namaze kugera mu kintu namaze kukinjiramo, aho ngaho rwose agaho kaba kamaze guhura n'unyutsi. Murabona rino tumanaho reka njya nkunda gutanga ingero hano ku basifuzi. Muzare bano basifuzi bari internationali, hari utuntu tw'utumikoro bambara mu matwi bakontaktaniraho cyangwa se bavuganiraho bari gusifura. Utu tuntu ikoranabuhanga ryamaze kuba rigenda ryaduka muri FARDC n'abarundi, niryo bari kwambara mu matwi. Video ndayifite hano namaze no kwishyira kuri X, kamenya ntarayishyiraho ariko ndaza kwishyiraho. Iyi video ntabwo nayishyiraho nkurikije ibiriho YouTube ishobora no guhita iguhana, ariko hari abantu benshi nagiye nyiha. Izi wazarendo, izi ngabo bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa, bafite ikintu bita ikoranabuhanga bazanye. Ntekereza ko M23 bari gushakisha ukuntu ari vugutira umuti, kuko bafite nka turiya tuntu mubona abasifuzi bambara ziriya mikoro, noneho zikaba ziri gukontororwa n'umuntu umwe. Urugamba noneho ibyombo ntabwo biri gukoreshwa cyane kubera ko ngo bazi neza ko M23 ibyombo byinjiramo irabahakinga. Sasa iryo koranabuhanga niryo riri gukoreshwa direct. Bari kujya ku rugamba, noneho abagurutsa drone nabo bakaba bari babyambaye bambaye utwo dukoresho. Sasa no bakagenda bakontaktana, bagenda bavugana twa advancing dusubira inyuma tugire dute kugira ngo babashe kugira ute guhangana na M23 ndetse n'amadubu. Iryo niryo koranabuhanga, nitwo tuntu dushya biharaje bazanye mu rugamba, bakagiramo n'ibintu by'ibikutere ngo bigomba kubabuza kumva ibintu by'amajwi y'amasasu, kuko buri isasu riri hariya naryo iyo ribaye ryinshi rirabacanganyikisha. Noneho rero FARDC cyangwa se wazarendo ndetse n'abahibu nibyo bintu bambaye. Cyakoze izi ngabo za Gisekedi zambaye neza, protege ibirinda amavi, barakenyeye ijire bulletproof iriho ibintu bikoresho utamenya ubwoko bwabyo. Ariko kugira ngo mu by'ukuri biborohere urugamba biragoye, kuko mu by'ukuri amadubu baravuga bati ibi ni ibikoresho twagize amahirwe Gisekedi yazanye ibikoresho, ibi bikoresho rwose tugomba kugira gute, tugomba kubibakuraho. Urumva nawe uranyumvira, icyo ni ikintu, ni ubundi buryo bushya bazanye kuri tere cyangwa se ku rugamba bari kwifashisha. Mu by'ukuri ku rugamba ubona ko ibintu byamaze kugira gute, byamaze kugenda bihinduka. Mu 23 nayo irangije irakugendera, irategura neza, iravuga iti ngomba kubashakira ibirungo. Ubu tuvugana sasa umenye ikiri kuba wakumirwa. Mushonje muhishiwe mu makuru ya nimugoroba ibiraza kuba hano byabaye hano muri za Minembwe. Kabaye hano muri za Mikenge, imirambo haranga iruzuye. Nibyo Colonel Rugabo amaze gutangaza. Nagerageje gutuma cyangwa se gusaba umuntu uri hara kugira ngo anyohereze amafoto, nawe arambwira ati mu kanya gato ndabamaze kuyaguhereza. Ariko urugamba ruhara rwahiye rwashushe. Aba bagabo bafite gahunda yo kurwana, bakarwana mu bice byose. Barashaka ngo no guhita batangiza n'ibindi bitero no bikomeye cyane. Ubu ingabo zirimo ziraza hano muri za Masisi
kuko barashaka guhita banarwana hano muri za Masisi, ndetse urugamba rukava kuri rimwe rukaba rwajya nko kuri level ya 4 bakurikije uburyo ki bashaka kurwanamo. Urumva iryo koranabuhanga naryo bagiye kurimanura hanga, bagiye kuba barifite hanga donc ku kibuga cy'imirwano. Ibintu byakomeye, asome ku mazi mana yanje. Ahangaha FARDC ibi noneho niba bicika cyangwa se makuru gatatu nimara kubivumbura, sinzi noneho ngo barakoresha iyo tekinike, kuko tekinike yabo yamaze kuba imenyekana, iri koranabuhanga ryabo ryamaze kuba rimenyekana. Ubu noneho murakoresha iki? Kabaye ikintu bita drone zo hari abari kujaminga abaturage, zimwe ari kugenda bazitoragura mu nzira. Za drone zabo bari basanzwe bari gukoresha, nahoze mbona abaturage hano rwose drone batangiye kugenda basa naho bari kugenda babitoragura. Mu by'ukuri bari kugenda babibona mu nzira. M23 byabaye byinshi kubijaminga, yamara kubijaminga noneho yo igahita yikomereza nyine ikabisiga aho ngaho ikakomeza kuri tere cyangwa se ku rugamba. Ibintu biri hariya nibisanzwe, ndakubwiza ukuri, ibintu biri hariya byakomeye, byakaze. Drone FARDC yiyemeje ngo nizo iri kudushora, igashora nka drone nka 50 icyarimwe, ariko izo drone ndakubwiza ukuri M23 iri kugenda izishyira hasi ku butaka, iri kuzigwisha hasi. Abana hari bari kugenda batoragura mu ubudrone bwa hato na hato. Ibintu byakomeye muri make. Byifasha biterano sasa ku kibuga cy'imirwano, urugamba ruhagaze rute? Reka banze masomere iyi nkuru ingezeho nayo iri breaking news, ndakurarikira kuza kunkurikira kuri iyi nkuru ngiye gutangaza. Iyi ni inkuru idasanzwe, na makuru navango arimo ubusesenguzi. Mugiye kumva imihanda M23 natwirwa no bashabwa gukatinga, cyangwa se bakatinze izi ngabo zishobora no kwisanga zabuze nuko zisubira inyuma. Reka sasa mbinjize muri inkuru imaze kongera none iravuga ikiro sasa. Tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ngo igisirikare kirwana ku ruhande rwa Kinshasa cyazindutse kigaba ibitero mu gace bitango ni mu gace k'ingenzi gatuwe n'abanyamurenge, kandi ngo aka gace gafatwa nk'ubuhungiro ngo bw'abanyamurenge nyine ngo gafatwa nk'ubuhungira. Aka gace ngo na gace k'ibitango ni Madegu. Hanyuma uyu muhungu aka gace bita Madegu impamvu kari kurwanirwamo cyane, arangije aravuga ati reka manze babwire aka gace impamvu kabaye isibaniro. Abarundi imirambo yahashinyitse ari benshi cyane, donc ngo ku gasozi imirambo irashinyitse, niyo makuru arimo kugenda tugeraho. Aravuga ikiro sasa, uyu mutara muri haraka aka gace araje akadushirira hasi atwereka impamvu kabaye isibaniro. Aravuga ati Madegu ni umutima, ubundi ngo iyi Madegu ngo ni umutima wa Minembwe centre, ngo ni ihuriro ry'imihanda y'Akaziba, Runindu, ahitwa Irundu ndetse na Kazingo na Kabingo, n'ahantu bitango ni Mishashu, ahantu bitango ni Mishashu, ndetse n'ahantu bitango ni Muzinda. Iri ni ihuriro aka gace ubundi ngo ni ihuriro ry'iyo mihanda. Donc menya ni nkaho kuri Pweze ruko natangiye kugenda mbikurikira. Aha rero niho rero kurwanirwa cyangwa se urugamba rwabereye rwishi cyangwa se imirwano imeze nabi, kuko ahantu FARDC iramutse igafasha aka gace ubwo tayari iraba yatangiye kugira ute mike. Donc iyi centre ya Minembwe nayo irahita ijya mu byago. Niyo mpamvu M23 n'amadubu nabo basizoye ikirere cyatokombeye, ikirere cyahindutse umutuku. Barakomeza batubwira ko FARDC ngo yigaruriye iyi FARDC iramutse yigarura ahantu bitango ni Madegu, yakongera kugenzura inzira zihuza Minembwe n'ibice bitango n'ibice bikikije mu by'ukuri, ngo n'ibice bikikije nyine Minembwe, ngo igahita ibona umwanya ukomeye wo kugira ute wo kugenzura ibikoresho byose byinjira aho ngaho cyangwa se aho muri teritwari ya Fizi. Ngaho rero aha Madegu M23 natwirwaniho ntabwo bashobora kuharekura, ubwo nabyumvishe. Niyo mpamvu muri kumva habaye isibaniro. Hanyuma no ku banyamurenge benshi batuye muri aka gace
gutakaza amadegu byaba bisobanuye gutakaza santere y'ubucuruzi, ihuriro ngo ry'ibikorwa ngo bya buri munsi by'ikimenyetso no mu by'ukuri by'aha hantu cyangwa se by'ubucuruzi aha muri santere ya Minembwe, hano muri za Minembwe. Donc aha muri Minembwe ahantu hose iyi santere ya Minembwe twa duce twose tujya twumva, donc twose amasoko yaho menshi suruse yatwo ni hano muri Minembwe. Bakavuga rero ngo iramutse itakaje aho za bidegu nyine aho madegu, byaba bihindutse, byaba bibaye ibindi muri madegu, kuko inzira zose zijya mu ubwo bundi busantere zinyura hano muri madegu. Niyo mpamvu FARDC navuze ngo reka tubanze tuhakating ubundi ibintu bihinduke. Ariko M23 nayo yasizoye irimo irarwana, ndetse n'amaduba arimo kurwana hasi hejuru, mu by'ukuri rwabuze gica. Imihanda rero dore bakubwira ko uyu mutaramu wacu yahise atubwira ati imihanda y'ingenzi iri aha muri aka gace muri madegu, bavuga ko ngo ni madegu Kaziba, madegu Runungu, ngo ni madegu Runundu, madegu Irundu, madegu Kabingo, madegu Mishashu, ndetse n'aho ni madegu Muzinda. Iyo yose ni imihanda ishobora guhita ikatingwa cyangwa se ikaba yahita ifungwa igihe izi ngabo zaba zigeze gute, zaba zigeze aha hantu. Ndakubwiza ukuri, aha hantu ntabwo uwitwa General Sematama ashobora kwemera ko abasore bahatakaza. Aho ngaho nawe rwose ubwo abaturage baba bagiye mu byago bikomeye cyane. Vite wiriwe neza? Urakomeye? Ndanashima Rurema Rugira wampanze. Urugamba rwakomeye, urugamba rwashyushye, ibintu byakomeye pe. Urugamba rwakaze muri Minembwe, urugamba rumeze nabi. Ya Vince tubwire, imirwano yongeye ngo kubura muri aka gace ka Minembwe, amakuru afite bihagaze bite? Imirwano imeze nabi muri santere ya Madegu. Yego. Ni santere mwifatwa nk'ubuhungiro bw'abanyamurenge, ubirimo rwose intambara ikomeye cyane hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa, FARDC, FNDB, FDLR, P5, Wazalendo, Maimai, abacanshuro, imbonerakure n'abandi benshi bagenda barwana ku ruhande rwa leta. Kuva mu gitondo ibitero byari bimeze nabi ahangaha nk'uko byagiye birandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Ibitero bikoreshwa drone kamikazi, drone KT6, drone KT1 na CH4, ndetse n'intwaro ziremereye zo ku butaka, ariko Maimai akaba yakoresheje n'intwaro za gakondo, imihoro rwose n'amacumu mwabira bice bya Madegu byari birimo, ku buryo ubona ari ubugome. N'itangazo rimaze gusorwa na Rugabo nawe kuri insi avuga yuko ibitero nabyo bimeze nabi. Urebye itangazo naryo rimaze gusorwa na Twirwaneho nabo baragaragaza yuko ibitero bimeze nabi. None nabonye banagaragaje ko kuriya gice cya Gakenke ibice bya Madegu bitore n'ibice bitandukanye byamazwe kwigarurwa na FARDC. Itangazo bazatora muri Tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 bavuga ku bivugwa muri Itopwe ndetse na Uvira. Baragaragaza yuko Twirwaneho yamagana ibitero birimo bikorwa ku baturage b'abatigiri mu gice cya Minembwe ndetse na Mikenke n'imisozi miremire ya Fizi. Yego. Na Itopwe ndetse na Uvira, akavuga yuko ubugizi bwa nabi bukomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze imyaka nibura 9 nk'uko babivuga. Bakavuga yuko ubwo bugizi bwa nabi bukorwa n'ingabo za leta, ingabo z'u Burundi, ingabo za Wazalendo, umutwe wa FDL ndetse n'indi mitwe itandukanye, bityo abanyamurenge kuko babyandika. Yego. Bandika yuko ibitero byinshi byakomeje kugaba kuri MRDP Twirwaneho mu bice byinshi bitandukanye, batabaza imiryango mpuzamahanga, batabazwa ndetse n'imiryango y'akarere ko yabatabara ko bari mu bibazo bikomeye nk'uko babyandika. Bakavuga ko ubwicanyi budahanwa, gukurwa
kw'abaturage mu byabo, ubugizi bwa nabi bushingiye ku ifatwa ku ngufu ry'abagore ndetse no gushimuta abantu no gutera amazu yabo ndetse no kwangiza imitungo yabo ko ari bikomeje kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Bigaragara yuko nta kino cyumweru gishize ibitero byagabwe muri Irundu, Gakenke, Karingi, Bidego byibasiye abaturage bari bahatuye, ari ibitero byakorwaga hifashishijwe inzira zo ku butaka, inzira zo mu kirere ndetse n'ubundi buryo butari busanzwe bwo kugira nabi abaturage b'abasivile, ko byatumye abenshi bava mu byabo. Yego, iri tangazo rikomeza rigaragaza ko muri Mikenke n'ibindi bice ko FARDC ndetse na FDL bakomeje gukora ibikorwa bibi cyane cyane mu duce twa Karingi, Bidego, Gakenke ndetse na Mikenke, ko hari inkambi z'abaturage b'abanyamurenge zitunzwe na MONUSCO, ngo ariko zikaba zarigaruriwe n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC, bakagira ibirindiro byabo bagafata izo mpunzi akaba arizo bikingirisha. Bakavuga yuko abo baturage bakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane, barangiza bahakana yuko badakorana na Leta Itabara, by'uko kano gace ka Karingi, Bidego na Gakenke hari ibikota ya Leta Itabara kandi ari ingabo z'u Burundi zihari. Bakagaragaza yuko rero bahakana ibi byo gukorana na Leta Itabara cyangwa indi mitwe, bagakomeza bahamagarira amahanga kubatabara nk'uko Kamasa Welcome Gakiza abivuga. ahantu urugamba ubanza rwabuze gica pe, hano hantu haraza guca uwambaye, dukurikije ibyo turimo turagenda tubona ku hano mu mirwano kabisa. Urebye uko MSD twirwanaho ibivuga, igihe kimwe yavugaga yuko ari kontorora Karingi, Gakenke ndetse na Bidego, ariko ntiyari yegeze yemera yuko ari imbere ya Leta Itabara. Ariko Leta imaze kuhagera mu itangazo basohora yuko yari imbere ya Leta Itabara. Urumva haracyari ikibazo. Ariko vise ngo ingabo z'abarundi ziri gutoragura imirambo n'inkomere byakomeye hariya. Mbonye urugabo yavuze ko ngo ziri gupfa zanitse amenyo hariya muri za ntuza, ngo barimo gutoragura imirambo. Ugabo nabonye ariko bivuga, ariko nivuga nyandagazi sinzi niba umuntu yapayanditse amenyo. None se urumva nyine bado mu ntambara y'amagambo kurusha mu Kinyarwanda no kukivuga. Nabonye yandika ko ngo bari gupfa banitse amenyo, ngo bandagaye, n'amagambo menshi kuyasubiramo yenda bagira ngo nitwe turi kuyavuga. Ariko n'ibyanditswe na Colonel Rugabo Fidel uvugira MSD twirwanaho ishami rya gisirikare. Yego, wenda mpereye ku magambo niwe mbere y'uko nkomeza no ku bindi nkayasoma kugira ngo abantu babyumve uko yabyanditse. Mu magambo ye yanditse yuko ngo FDB, FDL, FARDC na wazawaza ngo bavunsemo kuri Ruhinamavi, Ibidego yose aduye yambutse Rwiko, Gakenke, ko abarundi n'amenyo ashinyitse ku misozi gusa. Ati Ngorotombe apotological AI ariya, ati ibyo yanditse ni ikinyuma gusa ati MSD. Ibyo bagaragaza, ariko nanjye amakuru natahuye nuko ingabo z'abarundi mu bice bitandukanye bya Mikenke ubu ngubu barimo baratoragura imirambo ndetse n'inkomere, imirambo barayimanura, za Makobora ya mbere zikomeza bayakomezanya i Burundi, inkomere barazijyana mu bitaro muri Baraka, bazikomezanya i Bujumbura muri hospital ya Tanganyika kugira ngo bazivure nk'uko amakuru twabonye abivuga. Vise ubwo twavuga iki? Ubwo twavuga kuba yashizemo ngo Ngorotombe, buriya Ngoro arorohewera. Ngoro nta kibazo afite, ko Ngoro ari Kinshasa, ntabwo ari hano. Nabizi ko Ngoro ni umwe mu banyamurenge ufitanye ibibazo na bagenzi b'abanyamurenge. Yaba ari Ngoro iyo yandika avuga yuko abanyamurenge bari muri twirwanaho 23 yabita n'ibigarasha, yareba nawe uko abari ku ruhande rwa 23 twirwanaho bakamwita nabo nk'ibigarasha, bakoresha mu izina ngo Akagara. Urumva rero yaba ari Rugabo yaba ari Ngoro nta n'umwe uvuga ibyiza uwundi. Ngoro kumuvuga gutyo nuko atifatanyije nabo, bisa n'ibyo nawe abavugaho. Yego, rugamba rwose rurahinanya. Ahangaha turaza kureba ese biragenda bite, haraza guca wambaye ikigaragara cyo, kuko ndabona hano hantu ibintu ntabwo biri buze koroha pe. Imirwanire ahangaha ntabwo biri buze koroha. Reka dukomeze n'indi nkuru.
andi makuru vise arimo aravugwa rero ni kuri cya cyorezo cya Ebola. Hari andi makuru mashya mu by'ukuri kugenda agarukwaho kuri iki cyorezo cya Ebola. Icyorezo cya Ebola cyakomeje gukameza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara. Amakuru yashyizwe hanze nuko bigaragara yuko abantu bamaze kwandura iki cyorezo ari 635. Yego. Bamaze gupfa 127. Abari mu bitaro by'indembe ni 260. Abamaze gukira ni 30. Ubona yuko abandi nyine bari mu kato ariko batarembye cyane. Ubona yuko Ebola ikomeje gufata intera, ariko ukabona ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika basabye yuko nta munyekongo ukwiye kwemererwa kugera, kubera ko iki cyorezo gikomeza guteza ingorane, kugira ngo birinde yuko bajyana n'ubwandu bushya. Yego. Ndetse n'uhagarariye umuryango umwe bw'Uburayi mu butabazi akavuga yuko Kongo yitaye ku muriro igice aricyo cyose icyo cyorezo gishobora guteza ibibazo bikomeye kurenza ibibazo bihari, nk'uko yabigaragaje avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha, ibintu rero ntabwo byoroshye rwose, ibintu birakomeye, ibintu hano rwose urugamba rwabaye bimwe twita ngo ni imberenge. None vise tugarutse no mu yandi makuru turimo turabona ngo ibeni naho ngo ADF naru ngo yongeye kwica abaturage. Aya makuru yo ahagaze ate mu by'ukuri yibi biri gukorwa na ADF naru? Yongeye kwica abaturage benshi muri Beni nk'uko byagaragajwe ku mugoroba ejo kwa gatatu w'icya none ari ku wa kane. Abaturage bagera muri 5 barishwe mu masaha ya saa 10 z'ejo nimugoroba, ariko na mu gitondo haje kwitwa abandi. Ahakozwe igitero cy'uno mutwe wa ADF n'ubundi usahura amaduka atandukanye, wica abaturage kugira n'abandi ushimuta, nk'uko byagaragajwe n'abaturage bo muri Beni. Ya tugeze n'izindi update vise wategura abakunze Jeune Official. Kamere kuri kunga miliyoni 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi, muri Kenya ndetse no mu Rwanda mu kurwanya icyorezo cya Ebola. Akavuga yuko nibura miliyoni 220 z'amadolari arizo zizatangwa muri bino bihugu bitatu kugira ngo barusheho kurwanya icyorezo cya Ebola mu gutuma kidakwirakwira mu bice bitandukanye. Mu gihe Iran yagize igitangaza n'ubutegetsi ntabwo twemera yuko Amerika izakomeza kugerageza kwiruka, ati neza tuzayifata kandi twakoze ubwagira muri uwo munsi w'intambara utari ubw'abakunzi bwabo bacu tuzaburasa. Ikindi kimaze gutangazwa na Dr. Ikinga avuga kuri raporo ya Human Rights Watch, yahakanye ibirego Human Rights Watch bashimira, avuga ati ibirego bigendanye n'impamvu za politiki kandi n'ibyateguwe na Kibuza kugira ngo babone uko bahindura itegeko nshinga. Ati mu bice turimo yaba ari Bukavu yaba ari Goma, ibintu byarahindutse, umutekano ni wose. Muri Amerika naho hari Clinton wigeze kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2016 yanenze bikomeye icyemezo cy'inzego z'ubuyobozi bw'iki gihugu zanjye umusifuzi Omar Al-Thani w'umunyasomaliya kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga yuko ari ukuvanga politiki na siporo. Mu gihe Infantino nawe yabaye ikibazo niba hari icyo avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaranze ko uriya munyasomaliya yinjira mwakira gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gusubiza umunyamakuru wa BBC aramubwira ati buse muri 2030 nzabaza Bwongereza ko banze ko runaka yinjira cyangwa bahatire ko abantu binjira. Ntiyamusubiza mu buryo bweriye nk'uko ajya gusa n'urangana namwereka ko n'Ubwongereza bukora atazabuhatira ko runaka cyangwa umuntu utazwi yinjiramo mu gihe baba batumye. Ariko abandi muri siporo bagaragaza ko uyu munyasomaliya yanze kwibanze ko yinjira muri Amerika kuko bamutekaho gukorana n'imitwe y'iterabwoba ku isi. Amerika rero ikavuga ko itatemera ko umuntu yinjira ku butaka bwabo. Uriya musifuzi ngo bamukekaho gukorana n'imitwe yitwaje intwaro, imitwe y'iterabwoba. Abasifurira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko abanyasomaliya bose ariko bakeka. Ubwo abanyasomaliya bose babakeka nko gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. N'iterabwoba zo kwitwaza intwaro b'Afurika. Yewe ni hatari. Komeza uduhe n'izindi update.
muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rero coalition 664 nayo yatangaje yuko kuri inshuro ebyiri saa tatu zuzuye izajya kubona nshinga amategeko gukora imyigaragambyo, ikazakora imyigaragambyo mu buryo budasanzwe ko bazita bakwiye nshinga amategeko bamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. yego muri kino gihugu rero bakavuga yuko batifuza gukora ihinduka, ariko ukabona ibibazo bikomeje kuba byinshi kuko ubu ngubu wite nayo gushaka gusimbura Katare mu buhuza bwabo na M23, ariko ubu byabegereye noneho kuko ubupolisi bwari kuzakira M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu biganiro, none ubu byadukoze kubera ko kwemeranywa kuri karindiriye byananiranye. Uwari bakiraza gukorwa ni mu Burundi, Burundi yatangaje ko kuba yaramaganye ambasaderi w'iki gihugu mu Bufaransa akanaba guhagarika igihugu mu muryango mpuzamahanga w'ibikoresho by'igifaransa ntabwo bihuriye no kuba yari yarahuye n'umuyanga mukuru w'umuryango ugeze mushiki wabo. Mu itangazo bamaze gushyira hanze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zongera ibitero bishya muri Irani. Abantu benshi bagaragaye banahunga mu buryo butandukanye aho ibyo bitero byari bimaze kugabwa. Repubulika Demokarasi ya Kongo uyu munsi nabo batangiye ibizamini aho 19,584 abanyeshuri barangiza segonderi bagiye gusoza amashuri, harimo 23,194 b'abakobwa, bakaba bazakorera ku masantere 146, ariko hakiyongeraho andi masantere 2 adasanzwe ari mu Rwanda kubera yuko abanyeshuri biga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo icyorezo cyaturiye batabasha kuboneka ngo bajye kurira ibizamini. Yes Vice, ubwo rero turasubira mu yandi masaha. Urakoze cyane ku bw'aya makuru. Urakoze cyane nawe. Nguko rero ngayo ibintu byakomeye, rugamba rwose rwahinanye byabuze gica, ubona ko rwose bitoroshye hariya ku kibuga cy'imirwano, aho rero intambara ikomeje kugenda ica ibintu hariya rero ku mirongo y'urugamba. Nguko rero ngayo, reka duhinira aha rero amakuru yacu. Dushimire cyane mwe mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera kuri aya masaha cyangwa se kuri uyu wa nyuma. Mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Ni umuhungu wanyu Fighter rwose, ndetse na Vincent twabagezagaho amakuru. Ubwo turaza gusubira mu yandi makuru ari update mu masaha y'umugoroba. Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe, turabakunda cyane. Ciao.